Mizo official channel thirtu le ngaihnawm zawngzawngten du sakna chi bai kan buk chewa kan channel min subscribe tu tele min thirsak tu duom tak tak te wangin voin thlengin pathian hruaina in kan channel te kan la kalpui theizela in chunga kan lom tak zet ani tuntuma hian Vanlalsanga Tochhawng buat sei Make America Great Again America Ropuina thuruk ti kan on thur bing le don ani America Ropuina thuruk sa khuana wanga in ra bena na satlut tu ka wangin ram thiang lim tlo tu father ten ram tharan zonga khua tur chuanin ram ni ta seng lawa ro rel tu in pui meu chua sanin tui pui ral ram hlan pana kum sang ka zaruk som ni kuma Mayflower longa Plymouth an chua san khan nom chen na turan zong lawa ho sataka om theina tur mun an dap hek lo pathian du dananga nun theinan le pathian lalber na tur raman neya an lua theina na chuak an nia nuam leng duin in check ar bom du se chuan khati laya anom na ram tluka thlak helom le it om chuang lawang kum sang ka zaruk som ni pakhat thasikin mitam taka methlum chungpua tumru na le hruang hrau na thami nen pathian rin chan chunga dam kho chua tuma an beina hi United States of America in din chhodan lan na mai ani chuan America hian din tu bulbal anei haulo tina ani nge yang zalen nan sualai khan George Washington apo kha amazing hlap tu berania ama hi pathian rin na ngatlat mi trong trai ngai na em mai ni bok nen in do na muna voi tama trong traya a trong trai wangin ne nan chan thu ta po hun laya sipai tam takin ha hi pinan soi thina ni an president voice om parukna Abraham Lincoln apo khan lalpa George Washington a trong trai nai chang thinang khan ka trong trai nai chang veng che heram hi du dana kai hruai turin ka kut ti chakang che tina trong trai ve hialani American President Abraham Lincoln ani la hian American tual chung buaina wangin chimle maran indawa sal chua tu president Ropui tak alo ni chauta ani an education po khu Christiana tanga din ania Bible school tangin an din phota ti chuan an chunzom ta zela an college ma saber po Christian ministry zuya din ni in tun thleng khuan university le college te khu za zela sum ko panga vel khu Christian in hlom khom te din alani zela harna chuan America ram chu chu san mai lawa a thleng non le thin ani kum zabi som ni na chonhulam sang ka sakwa somnga tanga sang ka sakwa somruka harna lo thleng lea chu harna chuan an politics aron ngor thleng lea America flag nuaya po under God ti thu belin one nation under God tia siam that ani pha ta hiala an poisa po in God we trust ti zia anita ani kum sang ka sakwa somnga parukhan an president voice som thum palina do it di Eisenhower khan America mototan apomta ani constitution an nei ma kha chu Bible khan mangmaya Bible atang vek chuan constitution an siam lea George Washington a sang kha zasari somriat pakwa tanga sang kha zasari somko pasari chunga president masaber khan het hian alo soya pathian le Bible tel lo chuan khowela rorel dik theilo alo ti hialani Bible atangin taima kanzira huai senan zira chel taka thur chuak turin anin fuya kum kho chung pastor nei lovin oma ko hranu pa William Brewster kai hruaina in kar tinin voi ni anin khom thin ani an thuthunga chuan pathian in a thu Bible min pe ka wangin amanen kan in zom tlata keimani le keimani kan in thun zom boka Bible thuang zel kal kan tum tlat ti hi ani an colony tharapianga Bible nemin pathian ne na an hlan zela state tin te chuan in nganan Bible an mang vek boka an thu chua chuan ram mangai tu dik takini chuan Christian nila American rin nomini don chuan Bible ngai na ro ti hiani chutiang khopa Christian da chung nun naram chu America hi ani American President voice sarina Andrew Jackson akha natna khuma chaw taka mutlain amayan call tu doctor chu an chung ko Bible man thin ko muin kapu khale kapu kha kan ramin nga na lungpui ani kha tin Bible hi kan America hril fiana nia rolu muchuak turamin fui tu ania state tin te min tho khum tu ania
kan no sen laya min tlei tu le min ti thang lian tu nia kan thil ti theina har poimo berle kan malama beisei na nia Bible tel lo chuan America hi tu mai nan hril fial awang an hret hiam thei bo khek lawang ti na soi hiala President voice of nile parukna Roosevelt ale Eisenhower te point sa khuana tel lovin sarkar zalena thei lo thuan lo soi ve bok ani America rama cheng thi an mani siam tu le din chuak tu pathian hian thei hil ngai lova an ram hruai tu te ngei po pathian ming tran tulang sar ber le pathian rama zo theina na thok tu an ni thina hun har san to chang po pathian rin san tlat mi ten America chun hruaya Bible po an le khapuro hlu le voucher ber nin an ram le nam min nga na ni ti po an hai hau lo alung phum te chu ram dang le nam dang te lum phum manga ni lova thisen le ram huai biak nai mo milem biak na le ayen thiam na in ngat ve lova lali su Krista le athu ain ngat ani an ti thin Patrick Henry chuan heram le nam hi sa khua ani lovin Isu Krista chanchin thain ngatani ti wartok om theilawang alo ti hiala President voi rukna John Quincy Adams chuan independent puan ani tangkhan American mipui te hi Isu Krista chanchin tha chuan min phuar khoma chu chanchin tha chu kan nun le thil tin ngana ni ti kan zawa hian kan hria kan pomani pathian thu oya zong turin kan ongkal khomani atia American Declaration of Independence thutlunga mingzian nan tu mi somnga parukzinga somnga pathum tekha Christian an nia chung Christian te chuan an rin pathian le anin ngana Bible zirti na pom tu an ni zian lotar lang toa ti chuan founding father John Hancock Continental Congress President chuan kan transan dikta khi pathian hne na hian tlom takini kolti rangu tia tin mikring tei leyalal te hne na nilovin pathian kuta zo klulu tur kan ni ti thu war takina soibok America ram hi Christiana tangalo umani wangin kumza chuang za chu pastor le missionary te hlo po hi sarkar su manga choman ni poin congress chuan a soi buai ngai lova senate te House of Representative te chaplain pastor an ruat poin har sanna aum ngai lo chu wangin voin thleng po hian president an lak lukdonin Bible namin thuan tiam tira President in office luania Congress chaplain kai hruaina in St Paul's Chapel in khom nan mangthina President hovin kumtin National Day of Prayer le Thanksgiving an mangjui ta thina ni hetiang takaram ro puyan ni le sarkar chakan ni chan chu an sarkar federal berin missionary ya choma pathian ram chanchin tha khil an boi pui le tui pui tlat na hian America sarkar chu pathian in ram ro puya da ti lo phal rual ani lowang eng wangin nge South America lam aya North America hi ro pui big resource lama a hu so big poni silo tin Brazil president pakhat chuan zona siama Roger Bobson chuan North America hi pathian zong tu te mu chuania South America hi lunglu zong tu te mu chuani tina changa Brazil president chuan adik karing tina changa ni anti kumsang kasaria somthum pakhat khan French mithiam mingthang Alexis di Tocqueville chuan America ramatlo vea America ram ro puina chan hi ka zonga an long cholna ate an lui moi takle an ram phu ring rui te katloa ka mu chuang lova an thil lei chuan a mun len sum don na muna ka kala chuta po chuan ka mu chuang heklo ko hrana ka in khoma pulpita tanga dikna mailo al chua tirlai ka muin an ro puina thuru ka hre chuak ta ni tina ziakhia lani kha kumsang ni pakhat September ni som pakhata Pentagon le World Trade Center bayani khan September thla vek ni som pali kha sunani an manga khamini khan Reverend Dr. Billy Graham chuan heng te hi ti chiatin omma sela kanin ngana lungphu mala chim velove kan poisa po pathiana rinna kan ngat tin kan ziaka chu mi hmuna chuan kan la ding rengani amairo chu eng wangin nge heng te pathianin kan tona phal ti ngai tuila kan rami pathianin min choi moya kan lo chapau deu ani mai lo mo ho u bok khupi na ma thu phai choi angu tin thu asoya angai thatu mi puiten mi tuit la chungin amen an lo peya chu tiang khopa rin na mi chiang te chu an lo ni kan nu kharnan American President Donald Trump atong kam moi takhi in chiar chuak don teang khovel president tian soi America president meu kani hi
mi enga mozat lo ni to nu ania ka din mun hiam laia ka thil nei le tho thin te ka hau sak nuwa ka thil nei le tho thin te po mi lo nei thin le nei nu vekania chapawa in chuang thei ka lo ni reng lo leile van lal ber min siam tu fa ni na hi alo chuanomin chapu pui thamom chun chu alo ni e tin President Donald Trump hian thumoi tak alo chak chuak ani ole khati zong kha tun truma make America great again kanon talan thei chu nia chanchin thar le thu beng war thlak tak tak tenen kanon lang le thuayang mizo official channel min thlir saktu te zong chunga kan loma khongaya min lo subscribe pa min lo share sakve turin kan nge na cheu